Deo bulevara Oslobođenja uskoro će krasiti 130 bezbednijih parking mesta. Usled oštećenja nastalih podizanjem korenja drveća i atmosferskih uticaja, Novosadski parking servis krajem aprila meseca krenuo je s radovima na obnovi parkirališta u blizini ulice Papa Pavla. Iz ovog preduzeća poručuju da radovi teku predviđenom dinamikom i da će parkirališta u novom ruhu biti bezbednije. Krajem aprila meseca Novosadski parking servis započeo je radove na revitalizaciji, odnosno rekonstrukciji određenog broja parking mesta na delu bulevara Oslobođenja, i to na levoj strani kolovoza iz pravca železničke stanice. Radovi teku predviđenom dinamikom, te po rečima Radovana Jeknića, završetak svih aktivnosti se može očekivati u roku. Rok za završetak ovih radova je nekih 75 dana. Za sad ide sve onako kako treba, po planu čak čini mi se i brže nego što smo očekivali, tako da ćemo u tom roku imati nekih novih 130 parking mesta koja će biti i lepo urađena i bezbedna pre svega, jer smo na ovoj lokaciji kao i na prethodnom delu bulevara gde smo već obavili ovakve radove, imali problem i vreme čini svoje, na kraju atmosfera čini svoje, korenje drveća koje se nalazi tu je podiglo jednostavno asfalt i to je sve bilo negde neuslovno, čak i nebezbedno da se čovjek parkira. Iz parking servisa podsjećaju da su parking kapaciteti grada u poslednje 2 godine znatno prošireni, što rekonstrukcijom postojećih, to i izgradnjom novih parking mesta. U poslednjih 2 godine stvarno dosta radimo i na rekonstrukciji parkirališta koja postoje i na izgradnji nekih novih, da ne nabrajamo od Radničke ulice pa preko Štranda, Trga Komenskog, pa evo sve do bulevara. Nastavit ćemo sigurno u nekom ovom ritmu, ali ne bismo da obećavamo nešto jer sve zavisi naravno od finansija i od para koliko i kada ih bude za ovu vrstu posla. Tako da ja se nadam da ćemo obradovati Novosađane nekim novim parkinzima na nekoj drugoj lokaciji. U prethodnom periodu rekonstruisano je 350 parking mesta u delu od bulevara Jaše Tomića do raskrsnice sa bulevarom Kralja Petra I sa obe strane. A do kraja izvođenja radova na bulevaru Oslobođenja, usled postavljenih zaštitnih ograda, biciklistima se savetuje opreznije vožnje.